Ke o dumedise mohi wa television ya Lesotho. Ka lebitso e ntse le nna Mama Kgomolapo. Ho tlisetsa lenaneo la rona la tseba ka makala. Lona le ho buisang tsebo ka ditaba tsohle tse amang mmuso wa Lesotho. Mme kajeno ke tsamaya le lekala la tourism. Ke tsamaya le mme Mamodise Falatsa ka ofising ya diphatlalatso. Mme Mamodise ke kopa o dumedise babuhi ba television ya Lesotho. Mme o bosolo le ho itlhalosa hore na wena ka dino o tshwaretse. Ya leboha mme Mamakgwa le wena mui wa television ya Lesotho. Mosotho e motle ke mo ratang. Selemo se sa qala hle se sa le setjha, compliments of the new year. Ha ho le jwalo ha re wele ditabeng tsa rona mme Mamakgwa o nhlalositse hore ke Mamodise Falatsa. Ho jwalo ke tla ha lekaleng la bohahlaudi, dipapadi, bonono le botjhaba. That's Miss Managere ke tourism, sports, arts and culture. Me ka ka lefapheng le motlile ke di hula ntau ka lefapheng lena la public relations kapa information. Ke tsebe na e tla fela le taba ya information but ke public relations department. Ka le mo re batla ho tshintsa morethetho mme Mamodise le wena mo ba television ya Lesotho. Fe ke re tlisa ditaba tse monate ka makala mmuso. Ke re qale ka ditaba tse hlabollang Mosotho a utlwe hore mona mo re teng re le makala mmuso re ntse re sebetsa empa ha hona matsoho a sa tli mme ka mehla ho tla tla matsoho a sebetsang. Ho ka ba molemo mme Mamodise o ka hlakisetse hore hangata ha o bua ka lekala la tourism re boetse hape re na le Lesotho Tourism Development Company Corporation. A ba hlakisetse hore na hana le amana jwang le lekala le organization e kang e ikemetse. Me ke kopa ke qala mona thomo ya rona re le lekala la tourism, sports and culture ke hore re ntlafatse ditaba tsa bohahlaudi ka ha hona ha Lesotho ka dipapadi ka bonono le botjhaba ba rona re le Basotho e le hore matjhaba a tle a kgethe naha ya Lesotho e le sebaka sa kgetho tourism destination choice hore motho o ha ke se bitla Lesotho a tseba ha ke so hahlaudi ya mme jwale koperasi ena ya Lesotho ya ntlafatso ya bohahlaudi ke letsoho la rona le letona leo le nanabetsang ho ona matjhaba nana e leng kwano lapeng e ka stana le dinaheng tse ding ho fihleletse mosao mawatle hore ba tsebise matjhaba ana hore jwale Lesotho le na le me o lokela ho le kgetha e le tourism destination choice wena ya lakatsang ho hahlaudi. Okay. Jwale ho utlwa le hore hona le dikgwebo tse hlokang ho fumana tumello hore di hwebe ka rona ka mona. O ka ba hlakisetse hore na hana ke dikgwebo tsa mofuta ofeng tseo di lokelang hore di fumane tumello ho le lekala la heno hore di tsebe ho sebetsa ka hare hona. Ke a leboha mme re le lekala la bohahlaudi, dipapadi, bonono le botjhaba re na le dihlahiswa tse ngata wa utlwahala hore di tla hlahiswa ke bonono, di hlahiswa ke botjhaba, di hlahiswa ke dipapadi mme ena ka hara dipapadi re tla be re license dipapadi tseno tsa ho betjha di casino re ba fa di license di casino tse teng ka hare ho naha ya Lesotho mme re boetse re fa di license dikgwebo tsa mathamahane, re boetse re fa di license dikgwebo tse fanang ka ditaba tsa bodulo go bahahlaudi e ka sitana le bane ba pang jwale ha se re fasitse le mekete ya meholo kapa letsatsi le letsatsi motho ya lakatsang ho hweba ka taba ena ya thekiso ya dijo. The restaurant and catering companies we also license them. Hello, o bolela ka hana ka mona ha re bona hona le event e teng re tsebe hore lekala heno le fana ka tumello ha so go motho la fa ya sebaka fela wa bona ke batla go re tsa borai re fana ka ditikete batho ba re ke batle lekala le be le fana ka tumello e nne fela ke o ntso hopola hore
batho ke diphoofolo tse mona tse sokodisang tse nanang ka dinako tsohle di dutse di hlalefile ha ho nepahetse hlileng wa lokela ho tla lekaleng la eso ba tlo kopa apolomente eno ya hore jwale re lakatsa ho etsa menyako le mekete e le hore re tla re tsebo ho tataisanang ka methati ya polokeho ya setjhaba dijo tse ba lo dija mono di hlophisitswe jwang le taba yana hore re tla re qobe ntho tsela tse kileng tsa re etsahalla ka nako ela ya ha ne re ba le meketjana ela e ne etsahala mona Soweto Stadium kapa ka mona ka nthong mme tla re fumana bana ba batho se ba bituwe ba bolauwe ba nketswe difono go ke mo ferefere so the moment re re tlo tla re le fa le permission go ba njwana re batla hore di-stakeholder tse ding di tle di kene di tsebo ho thusetsa ho tsebo ho netefatsa polokeho ya setjhaba. Jwale so tlhakisitse hore batho re ra sokodisa ha re ikobele dipehelo le melawana ebe mo jwale kgwebo e se imisa ikobela melao ya lona le sebetsi ba mme hona hona le tseo tso ka re jwetsa hore ha kana re se re khathile ha kana go kwala dikgwebo tse itseng go jalo mme gona jwale ha re tla kodumetsa selemo sena se fetileng re kena ho sena re ile ga ba le letsholo leo re ileng ra tswa bosele re le lekala la heso la tourism re sheba metjhini eo re ile ra hlabelwa patsana hore ka hona le batho ba ntseng ba kenya bana ka santhao ka hara ditaba tsenana tsa go betjha wa tseba hore mme go betjha hona le go hate the addiction so it's even worse how to tla o betjisa ngwana ne bo kopa hae bo santsane bo gola a monyenyane o tlo mo ruta hore bophelo ke ntwe ene ha ka ha tsa ba ka diranta metjhini eo e renkileng e ka ba ntsete ka ofela e ne district mohobi mongwa le China out I ikentse ka gwana tsa matsa ka hana ya Lesotho then we still believe it's not only those 30 machines there are still more because le ka mora ho tshware ena e that re ntse re etsa discover hore e ntse le teng ka hara setjhaba mme e ntse operate mme ha Basotho hona jwale ha re etsa tjena re hle re nke monyetla ka hlabela Basotho patsana hore helang ha re thibeng ya ka e baneng hobane jwale batho bana ba introduce bana ba rona kapa ba kenya ka hara taba ena ya gambling that is gambling then gambling is addictive once you gamble you don't stop tshwana le how to masimha manga e ga re ka mana ka shop ha to thungi di Pringles ebile le be maona ba ngotse once you pop you don't stop le gambling e jwalo ka anything that has addiction ihlileng mo tla fumana hore gambling ena le matshwao ka ba mekgwa e me ha mme e a ba addictive ene jwale go tse go kembula ka tšhelete nyane di ranta metšhini eno no tsela di ranta bana ba bona ba eme mono re ntse re nana hore ba bapala di game ka tsela gaming eno hlentse re lokela hore gaming e digital re tlameha hore re control hona jwale re le lekala ke hlalose hore re mothating hore batlang a consultant e tla re thusa hore re shebe ditaba tsena tsa gaming le gambling ka lihloleng tjotjo ditaba di tletetswe hantle and motho yo a ntseng ya seketsotse o senya go ka moso wa bana ba Basotho hobane re tlo ba le bana bane ba jema mabenkeleng di pasa shop tsena tsena le metšhini ena ebe ha ba sekolong ba senyelwa ke nako go ithuta and ha re keta mo bona batho ba ntse ba retisisa metšhini and ga ba bona na ba pheisitse ha ka e ba mathabelo le ka e go batla go hapa na hena ya rona qetellong ka tla be go tloka ka bona ba ntse be re le dihobo tse ma dikoning go ba njalo ba sentse metheong mane mme e tle jana e hlakile e bontsha le gona re le Baswadi re be se di tabeng ena ya hore because ranta ke tšhelete re fana fela bana bona ba banyane and ha ona mohla re tsantshwala morao hore na ha o so mo file na ihle ya shopolo ka mazimba o le ka stock suit kapa ihle sala nyamela e be mohlomong ile hona mona metšhini ne e betjhang re fetela pele mme bole ka bontshitse gore lekala la ha le batla le tshwere taba sena sa tourism ha go etsa arts le tsa culture ha go re tswela pele mona mo re buang ka taba ya bahahlaodi ba tlang ka hona e be ke dibaka di feng tse seng le di hlwaile bakeng sa hore le bone bahahlaodi bo eketsa ka hona ka hore ho be le development di facility
ba tsebe hore ba be comfortable ha ba kene ka hare ho naha ya bona. Nna ke dibaka tse ngata tseo e leng dibaka tsa kgohedi ka hare ho naha ya Lesotho. Ke a kgola nka bua ka Boletshena le Tsiye, ka bua ka Boqilwane Waterfalls, ka bua ka Lekgalong la Barwamane mo ho nang le event e nngwe e seng hleng ikemiseditse kapa ehlileng e tshwarelang ditaba tsa yona, event organizer e mong a tshwarelang ditaba tsa mong. Re na le bo Morefi, ke dibaka tseo re di ntseng identify. Ha se tsona fela tse ding sentse di le dintlafaditswe jwalo ka ha re ile ra bolela hore boitlamo kapa thomo ya rona ke hore re tlo ntlafatsa ditaba tsa bohahlaudi hore Lesotho e tle be naha ya kgohedi eo bahahlaudi ba tlameha ko they are compelled because of what we have done kapa because of what we have. Jwale re ke re tebe hona mohlomong lemong sena sa ditjhelete se felang e be ke dibaka difeng tseo o ka reng le atlehile hore ho be le diphetoho ho tsona molemong wa bohahlaudi? Mme ke kgola jwalo ka ha ke supile hore re na le Morefi mane mo e leng the highest and the lowest point of Lesotho. Okay, e ho kae Morefi? Morefi street sa Mahalsu a tlwaelehile ka lebitso la hore ke Brakfontein. Okay. Ha o ya kwana Qutini o feta mo thweng ke Brakfontein ke Morefi ka Sesotho. Okay. Brakfontein o tshwantse o kwa ke yane e hara Lesisane. Jwale bakeng seno no re hopotse hore ha beneneng sebakeng seo se re sentseng acquire for development of tourism product, motho ya tlang ho fuwa kapa ya seng a fuwe license ne hana jwale ha isa le taba hona le corporation ya eso ekitseng ke letso la rona le letone le ile la tswa bosele ya kopana le a private operator mme ba se ba sign contract le this private operator eo ba mo fileng nako ya ka morao go ba tikine tumelano ena na ba ile ba mo fa nako ya dikgwedi tse tsheletseng hore a lo developer designs kapa designs ke di gore na o tlo etsa eng ba mo file nako ya dikgwedi tse tsheletseng ho tloha ha ba ne ba signa contract ena e felwang ke nako ka February le mo sona sena e leng kgweding ene e tlang mme re lebeletse go kgweding ene e tlang ha go nepaetsa ditaba tsa mahantle ho bo go qoba le wele re bona go lokisetswa hore ho be le a resort mo Morefi. Okay. Jwale hape re boetse a secure sebaka sa ne se ka mona ka Tshaba Bosiu ntse le ka ga street sa Masego fela ka hara luti ka mane ha le modimo nthuseo ya Thabatseka hona le kgoronyana e nyoloha ha mono kapa e nngwe go yo ke nong ka ena ke mane mo ne le Basotho pony trekking ha Basotho pony trekking la ba teng go and those people were trekking into Qilwane Falls ba ne ba palamisa batho dipere hore ba lo fihlela ka Qilwane Falls ba ne lo fihlela ka thata mme ke sebaka seo se lentse tla holo ke phorogo mme sebaka sena re ntse re se batlela motho a ka tsebang hore a lo etsa a resort, another resort hore re tle re be le sebaka seo se tla fana ka accommodation se fana ka all the services le ho guide batho hore ba fihle mono phorogong hantle. Mme re boetse re na le sebaka sa sa mane Semonko se sentse tumme hona jwale ka Maletsonyane Blyfest. Re na le another facility e ntse tshwanang le yona enana e se bande se purpose e bitswang VCF eo re haile entlafaditse mo hauwe empa ha wa lekana bana ha ena accommodation le kane taking hore jwale e se e holetswe ke bohahlaudi bo bongata bo yang ha le shaba le lekala dibaka tse se mo buile ka tsona di na le menyetla ya ho etsa mesebetsi e mekae bakeng sa Basotho ha se di sebetsa ba tsaba me taba ena na hona jwale e ka ba re bua ka tsonyane e ka hara go e ka ga lehi entse ni fuwa mo ke mayona mane empa batho bana bao re reng ke di potential investors kapa developers once they have developed their designs ba di beile mona ga bona ga ha ba ona le dishaleke tse 10 obviously re tlo ba le batho ba tla ba hlwekisa re tlo ba le batho ba tla sebetsa bo di reception jolo jalo so normally we cannot stand here ya ba proudly re as ba hore Morefi tlo tla regenerate la this much ya employment opportunities re tlo tla re Qilwane ra tsebana e tlo re develop e tlo re fa
the employment opportunities tse kae. But tourism itself it's a heavily loaded employment opportunities sector. Jwalo ka ha facilities e le teng ka ramotse mesebetsi e thewang mono no ha e thewe fela ke the facility ene e operatang ka hara motse ono le setjhaba ka bosona se ba le monyetla wa hore se thehe mesebetsi ile sona hobane jwale re tla ka go ile dipere diphoro tsena di le hole re hloka hore re palame ho fihla teng dibakeng tse nno batho bana ba batla ho bana le di-souvenirs ntho tsa ntse reng ha o ile naheng e itseng hore o tla o nkile mosedi a monoto wa mokana o tswa Uganda a kene ka ga frame hobane o batla go fela a tla supe go tswa Uganda jwale le bona ba hahlaudi ha ba dinaha tse dinga batlile kona ba batla go reka dintho tse nngwe tse ba reng ke inkela ba haise ba tle ba lo bona ho hona le ntho tse tjena jwale ke mane mo setjhaba se gona go ithela mesebetsi ka go se tlise mello ya sona ba tle ba tlo pota le ke Uganda a tsaba ne ke to go se thawa go duletse batho ba ntseng ba pota fela go tshile go le mona tlo sa bona gore na go etse tsamaya so go hloka di-comedians tsa bona di lo pota mono re hloka batho ba rona ba bale ba lo bina makolenyana ithoke dipina tsa gona tseo re tlwaetseng go dimina bo tsa mokopu bana ba gone ke bone se fikitse tsa mosetse o motle so re tlo ba le dikhopu tse jwale tse tla di performela ba hatla o di mono ha ba ntse ba le sebakeng tsena ba fuwa accommodation ba ntse ba fuwa ditee ba nwa ba monate jwale wa bona hore mesebetsi ha se taba hore ke e tlahlaga ka mo le setjhaba le sona se bule ya mahlo mme ha se sa bule mahlo ga bula hobane ga ba ya re lo ba socialize ga ba mobilize ai me ke taba tse monate ka nnete ka go ona ha ya rona le ba sotho ka feretso ha holo bana ba dibakeng tsena tse senti re di buletse hore di phetoho tse tlisang mesebetsi di haufinyana haholo jwale o bonahala le kala le hlokometse hore ho bile le kgolo leqepheng la lona la Facebook mme re a hlokomela hore lefatshe se hlile re se kametse haholo tshebedisong ena ya social media kgwedi e fetileng ke a hopola ke kgwedi ya December mo re neng re na le meedi ka rona ha ka mona a tummeng ka ke influencer wa lebitso la Udemaya a la etlana ha le Lesotho ga bona ya dibakeng tse ngata tse kgahlang bahahlaudi Mosotho a ka wa thasela o tsa hona le lekala le kene ha kae ho tleng ha ntate yo ka ho bona ha ya Lesotho le hore ebe o etetse dibakeng tseo a etetseng ho tsona a le bohamme Udemaya ka hola ke motho eo ke mo followa mohlomong ke le motho ha se nna fela ke mo followa ga le bangata mme ile ga tseba hore maikutlo a hae go change the negative narrative ka Africa mme la ga ha o tla Lesotho o tlo change the negative narrative ka Lesotho ya ba we take an opportunity ya ka mo behe mona sekhwameng be ba re tsamaya ka yena re mo bontsha dibaka tsenana jwale ka ha ena sana le bolatedi bo walwang ka dimilione ya ba le re ga ntse le re pa sentse re tsebahala mafatsheng ana molatelang ditšhabeng tsena tse molatelang mme o a ka ntola hlang kwa nthao hore ebe o tsebile hobane ka wena o no sena hore ho be bobebe ho yena hore a tsebe hore go na le mo mafika a motseng mapa wa Afrika dibaka tse tsana di sibulla go hobaneng rona re sentse re na le tsebo ya tsona re le Basotho jwale re mo kgethela tsona strategically o ka kotlolwa ke le kana le ne le moisa dibakeng tsena tseo re boneng a tsa diete ha ne ka ba ona sa tsamaya le gone ka maoto le pere fela information ona e fuwa hore le sebakeng se itseng hona le mme ke tla dumela hore le kana le ithutile bohlokwa ba social media influencing re na le Basotho ka rona ha ka mona beo le bona ba sentse ba etsa mosebetsi o tshwanang haholo ha re tla lefapheng lena la bohahlaudi re na le Mosotho a tsebahalang ho ke TK Mthebe tukiso TK Mthebe ebe taba e bolelang bakeng sa hae le ba bang ba etsang mosebetsi o tshwanang ha re bua ka taba ya tourism le social media influencing me Udemaya ke tlola hae
le morero wa hae le kgopolo ya hae. It has been an eye opener ho bona ka nnete o butse mahlo hore wa tseba hona le letsaba le o rentseng re le tloeletse jwalo ka ntja e bothile tlhakeng ke ya dish. Ya mme so hona le ho bona re khutlele ona drawing board re bone na re change mawa kapa hona ho fetola mawa jwang hore re hle re kenye dinala ditebe tabeng na tshebediso ya social media. Ya mme jwale ihleng taba eno ya social media re nketse hlohong haholo mme re bone le menyetla e meng e fapaneng le hore be udamaya o latla le hore re ka engage those people who are social media. Re bone some activities tse leng ha a certain person alaba part of it re bona an increase of followership. Hona ho bolela hore batho ba rona ba lebelle taba tse fapaneng ho tswa ho lekana ho ya pele ka le wemme re na le mekete ka rona ka mona bo National Bay Festival re na le ena di thuthuthu tsena tse potang Roof of Africa e be le lekana le etsa tjhelete jwang le kena ha kae ka hara mekete e bang ka go hona mme ke kgola jwale ebile le mosena se ketang ho fela e ne le selemo se sentse ikgethang mo re ne re ketika dilemo tse 200 re le Basotho mme ihlile e la hlaya etsa tshusumetso e kgolo le katleho e kgolo hantle rena re hle ke supe ka kotlolo re le lekala re kena mane mo re ba fang diponomedi tsa hore ba etse di-event tsena. That's how we collect the revenue. But the rest of the money e khutlela ho organizer le bohle ba participate le kapa ba investileng ka hara event e jwalo. Ka le ba a khola ha re kwala Mamodise e ka lakatsa hore eng ho mohi wa television ya Lesotho mme ba re sile le ba khale ka le na le se bolo ka ke sepilo ke le kala le bueng ka makala a marao e le tourism, sports arts and culture. Mohi le Mosotho manela peng ba tla hlokomela hore re buile fela ka bohahlaudi ka lekala le nna le sila bohahlaudi ha ga thetsa le thoka sports ha ga thetsa le thoka ka ho culture. Ya mme jwale ke a lebelle hore nako e tlang ha re khutla hape e sa fediseng pelo hore re tlo khutla jwale ka mo manolla hona makalana ana a mang a tlatsisa jwang ho fihlela thumoela ya rona ya hore re etse hore bohahlaudi bo hole ka hara naha ya Lesotho e be a tourism destination of choice. Okay, ke le ba mme re fihlile peletsong ya ditaba tsa rona mohi wa television ya Lesotho o se o dutlile hore go khatsedisa hanyane fela ka ditaba tse ka hare ho lekana lena ha re khutla hape nako e tlang re tle go tshwaretse tsa mang taba ya culture le ditaba tsa arts ha ibe kgotswa.